child pachuani upano ay pan William child yo pata kuprang koros ban kuprang sa matray court numarin sam ona ongen sarawi main court sa met kalangan samen kapungkiyang kami may isang kapwat hamkak pleo katki kitspana ban kuprang mi pusen kak milil koyo nanjiyang uyat pukakan po senkak tapa kamu. Senkak mawakan kamu yang sau koros. Pukamu yang kin kalwai kits o melil kamarai ni kin kits nan pukakan. Pukakan papa pukakan sapanaw mecaikan. Sepaki kamu yang kacin kuprai kits. Putakan meseban pacu kupana. Senkak mia wow nampungat. Pukawan makungkacin kacito wow. O senkak memaur kepada nampungat. Putakan masaban pacuan en kuya men kami nemen nampungat. Kalau kampil kacin kupura ranwat putakan meban nauteta nanaciran pacukan tauya kupurkan enka kuya pil kisawan sapul mami lempak red en kaum beliata maur nan weikan nang kausapkan kosunutkan mukonang en kaksair makaun makin kacin sapali kairoi kusen at totok panamaw en kak miyawa kalangan ng kaum maingat kaun sangan nirapukat mungkin kat kiyang kits sen kak wewe ke makam kacin yang kecai sa koros ari sepaki mabukat koros numarin sapun mamuyeros at kaun Yesus Kristus numarin sam ona ongen sarawit. Amen. Kalanganin Patre Thompson o kalanganin Senator Koros. Tayo kakakat lang mo trial, kulki low, tutong atas sa matay uyakpur. O iban po na sa Chief Clerk on roll call. Senator Sen Abram, Amen. Senator Kikwabis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Sonsei Edgar, Amen. Senator Wilfred H. Edmond, Senator Bill E. Edward, Isang mo. Senator Stevie K. Edwin, Amen. Senator Pecherico L. Iron, Okay. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfredson Latorre, Senator Denny L. Laten, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Amen. Senator Tendi Testuo Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Yes, amen. Senator Macari Miguel, Padaman Club. Senator Erilyn S. Movic, Amen. Senator Sheldon Chi Net, Yet ngay mày. Senator Nelper A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Okay. Senator Mitoray Simina, Amen. Senator Francisco Simram, Mr. Speaker, Ay, Quorum, Mr. Speaker. kalangan essential magtayo sa banban ko korom magtayo kakatlanan sa matay uyakpur. Amo na tayo man katlanan sa matay uyakpur akman prayo bing kakulian tayo tiyo uya sa matay sa karatan kapeng. Mailal sa karan misyo ko kapeng lap ang kupura na nilap. Sa karan kaibuni o wawlap ang kupura na raksyo ko. Sa karan wawlap ang kupura ni Syoko. Paon ko sa bulmaarlikan ko, nalalam ko na ang kaniyay ko. Wow, Tororo, Rabalak, Katie Koros, Nampalian, Tiyak, Momocho government, national, state, or local government. Waon ka Kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Kariyaon Kabina, Honorable Francisco Yawanis, waon ka siyong Kapung Labalab,
Honorable Nelson Joseph o yang amusyong kupungan chorus. Wasakset Ejungol Wow, Vice Speaker Miguel, Floor Leader Abram, o Honorable Senator kan chorus. Langalang Samoro, Oloiso, Seriso, Sumasakan, o langalangan way kasumpal kan dan Chamberwood. Men Pohnpei chorus, dan Chamberwood. Lan kalal, maslikan kalal, o lan way kan, maslikan Pohnpei. Rakat, o tayo leo pananan, uya ko purun ranwot, o ipan patroan ng floor leader. Kalangan speaker ijungol sigaran wow kapacapat kom kubura poin kak buli sabul memum ya peta tier nan wewe wasakset ijungol ngon kami vice speaker ngon kemelel kan bakabayan honorable center kan kurus ibil jolen wow Padre Thompson uyair law rejengata sa macel si penecuro ruwat ngon kirail kan may pacang celan kalari pacang kami ran maun kapeng ong korusia melel irail kan may pacang celan men kapese mang speaker yung wow men pacawan segera kupurakan no pagak celan kak curo gitu ban ng basic lemang may miscellaneous Yaman. Kamagit mamiyayer, upang kamagit mamiya ultrape. Ayman patroan pagkakainan chorak tiempo ng basic limao yay retoror. Retoror dahil pagkakainan kombalma labanasyo. Iman patroan magdahil
Uya kupuro sansal memona tayo kamal dik tayo kat to nampe Isaac Limau ya iratoro ro iban pona sa floor leader. Kailangan Speaker, Jungal, wow sa ban promoy honorable members. Speaker men, yata kamagod na ban peyan porchail masandir nan rare na sun kamal. Beban to lang ranan sa majail jebana choror kaisak and 11 legislature. And kagre ranan isak ban watasang ranwo so iditi with ban wat niya pang mas risak issue men per karyaman. Karyaman. Sansal ang wow kamagat yung mayor o pag yung mayor karyaman pen kamaguto iban pona sa koros mautung kamaguto masani yay uwa masani show kamagat paitar sansal magtay katin wewa pener nan kamal o kamagat mayor sabul matay huya kupur choro ruat and kakray kiran isak mapani titin riyasak isyun siyompungat niyapang next week kalangan senator ko try katlamo miyad iratoror Privilege motion, my Mr. Speaker. kamu senator Carl Kalangan, my Mr. Speaker. Unay ban padra in kagpati ang ate sa umi. Masan in kosom sa karatan kabing kay banuwaw may padra nilang. Ito nga wala pang gulong, my Mr. Speaker. On kumelel, Vice Speaker, Lord Leader, Honorable Senator Kadkadaur. Pilmen pati ang kupromo yo kupurakan chorus. Kasi balik yo wang niki. Padre Thompson me rutingat sa material session in mention around what my Mr. Speaker. Mr. Speaker, it's all privilege. A bit to talk you me child kadyang lala niraan kalmay sa tuwawan sa material session kasilibak. Mabit governor communication silubuki yasak payo laban yari yasak limao nakaway dato so the kamana kosonet obukuwan yasak laban yari yasak payo sansal maran natatalk what apwel katay song dahil kak tulab mo so kamanamanin kabinama sansal eri niyaso me ususo yawi ususo dale din nempe me chancel na sa matay rule makasanete me niyaso me legislature ban kadiyang nantotokin tula bonso kamanaman an kabina pananano usus isa kuno niran me ususo yawi usus esak lemau mautung tola so tojo kamanaman usus wono me so to utung elayang totokin tola tojo kamanaman so to puita my Mr. Speaker iwasaw mi man wiyagi itong privilege sansal na sa matay rule esak f kawit we have been reconsideration kamagit magakuyawi legislature ang kak pilew tiyak sabal kosan dume uyayar nasa matay rule level kosan edme me ban uyak kamagit and reconsideration apan padosang palit Israel ko me aray tungal palupuita mensang rawat my Mr. Speaker i tungalan ko wow pan kuburan Israel Honorable Senator ko so the uchung legislator what and tola po so kamanaman ng sabi na mabit ko senate may patungan na o nuwa o karakarak pegi pan kuburan Ria Honorable Senator Louis and kakuya kamagatin reconsideration what sansal na sa matay rule man so makamugot panguyawi so the debate panguyawi kay bangkat yung usus ay itungal privilege met my Mr. Speaker o iman nuwaw karakarak chor parenta to ang pangkuburan Honorable Senator Louis. Senator Carl, you floor wrong Senator Louis.
Kailangan may speaker. Wagi kapan bukokan ba sansala nga manaman senator o tama mo yang pwede hud asuwat na yata motion niya mo na daw yung motion na nan iya ay tungkol sa karatan wow tapi ay tungkol sa karatan wow ang katsiyang natsiyang kan napo ko natsiyang mo kan ongin ko mo speaker members po and yata kamukit Tuan awaiting chairman o yata motion and reconsider dola so kamanamanin Kapinamapit communication 314-25 Pahrek Bill 106 Chansal makamagit miyayer only to one kawait motion mamiya sudah debatable karet aiban pona sa kamagit karos mautung kamagit masa ni Pwuhng masa ni so motion poita Speaker Rego Kamaldi Tailban katiyang nan kamagit mamiyayer o chansal motion yung miyayer tailan reconsider kamagit yung masansal sangar senator ko o pwede miya karinman pa chansal puan kagan inkakata beliau clarify ta masansal ituan kawait masansal try and reconsider tataw yung legislature wiyayer o kamutan ko sunod kabukuan na isyak labanyari isyak payo LT1 may kabina fito year of trial so nganto labon so kamanaman ba so po ita last week o chansal makamagit yung mayor tayo reconsider tatako o chansal apoitar kamagit wo pag apoitar agdal ban katlan anu shoes o dola bon show kamanaman kabina dato ko kamutan ko sa natap ko na isak lebanari isak payo LT1 pag usus wala ban lugar ay ban ko na sa chief clerk pang ya roll call Senator Abram, Senator Abis, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Irons, Senator Joab, Senator La Torre, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Movic, Senator Ned, Senator Perez, Senator Simon, Senator Simna, Senator Simram, Senator Abis, Senator Edmund, and chansal ang way po kun masabol matay shoes Riyaw abstain Siluso o Isaac Isuway Mehmet
wewe kisabel matay tato peita o try kadlar to show kamanaman kabina meto ko kamotan ko sa neta buku na isak lebanya isak kayu LT1 miatay retoror speaker kamu senator lator Kalangan government speaker mo na yang patu ay bil patu ang kurakan kaping total ay tunggal kay Pwuhng ang ilal patu ang sapul mong patu yung pang kurang rai so kay Pwuhng ay tunggal ang Pwuhng kung Pwuhng to 5 Pwuhng to floor Pwuhng na representator kang koros ilal Pwuhng ral kang koros patu ang kay speaker iman patu ang show mau mere walian child to koros mentado Tatra Katlara iman batuan lian tail tio bagi kupura tail langgak kupurma o katkiyang tatra tamsin ko ya katso ya low yung mon sa pul material ya kupur iya ula balan lo kap nga ay Kalangan Senator Latoro pag yung mulian tier mo motin legislature o ya sabul material kaping o Pahrek Thompson e kamela le utang konang anu ya kalangan ng promo Senator Latoro miatay Latoro speaker mo Senator Pahrek Land Speaker, kayo melbaron uya itong sakratan kapeng wow o ban kubran sa motel ko labalap kayo kisabol me kubur mo sansal ko naman mental koros banwat ay itong wow ban kubran mo Speaker Vice Speaker Floor Leader ay itong wow ong lapalabakan sabon man gitu lang ilele nantiak o reasonable members chorus ito al wow toro rong matam senator madam may young child round ay pisan kian suma o kuya ito al round mo o kirail gan pipi yang sab material social media radio round Mr. Speaker ay ito al toro round a bit kamatek apaliyo mapalak parta no weekend to a bit piyaitan manaka priyaman women tor parpornan mo ranwat di baruan aleti information kan sansan Mogituat uyawi wasayum milumanal stowayum off sale o gendetskila sa kawanway. Sa Speaker rawat iman paruan sibil paruan e ugiyangar aichi o iman paruan uyata motion yung ranwat ma agagasayin na ang committee chain ko and gak kusun din sa kawanway mamiyan sa wat o kawit ito mo tuwat tama ko na nga uyawi ang kusunat kung ka kapali stowakan me off sale apagin ka open no del clock riyaw apesilu ni soran aymat magkagkaryaman Diyan siya lang mga kamagit pamiya karos mo itong kamagit masan ni Yay uwa masan ni Show kamagit paitar miya masan pa masyo asan sal may rakasang baliw mamoy na ko na yung chayan ko lukun tupo yung miya may wala ni kamagit ka na pitata business maganda kisa kawanway kaya ko na yung chayan kachiyanan o kamitian kak rob o kaprotong chayan dahil katla mo karos mautong kamagito masan ni Yay uwa masan ni Show kamagit paitar o kamagit wa panasay na yung sabon material kamitian chayan po floor leader Langan speaker kongpura itungod sa karoon sa pal iman pagod challenge sa pal talaban unfinished business Karyaman. Chancel magtay kamagit yung mayor challenge sa pal talaban unfinished business Pwede miya karyaman pen
kamagat wo ay men pagitang talan sa pal talaman unfinished business patrol memia irotoro kanak talan apali lama unfinished kamumatay talenter at selak sa pal tiyang panagat dahil katkatiyang pan unfinished business o iban po na si Senator Michael Kalangan Speaker iman niya ta kamagat yung talang katlaw tiyang ki pan irakan pan unfinished business ang kamagatan reconsideration ng LP number ketua Sakpayo Labanial Ria Saklimao LTO. Kariyaman. Paros mo itong kamagato masa ni uwa masa ni so kamagat po ita pag kamagato po ita tayo tapuki masa ni kamamatan kusun network magkatayal KAPWARESOU pagkatayal reconsider o iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill Number Pwuhng Pipeline Saklimao Legislature Draft 2, a bill for an act amending Stelo Number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes for consideration. Ansal pag kamutan ko sa network ya kapuro-puro tayo ban po na sa floor leader pagkatayal katiyan mga sinabi. Imen Kamukupura Speaker ban Pwuhng yata kamagito pagkakailan kuya kupur ki recommendation ng LP ng base upkit wasak tayo reconsideration. Kariyaman. Chansal kamagit memiyayaro karos bautong kamagito masa ni uwa masa ni so kamagit pa itaw tayo katkat nan masa na ben kamumatan ko sinat upkit wasak tayo sabi niya riyasak limaw LT2 Speaker dahil katkat nan masa na ben Kalangan Speaker esansal me piluit kaburburdo bogi kamagatang pachungkay makamanamanta pupaiso yun kapatulo ng kusunet when ka pugetin me law tatoklam moni bukat manang iratukutukuo ang bansora la nintuwa ninangan irawat ako kaburburdo kutalang prong katipogi mabanso topol approaching ka ba lel ng September macho topol ang pin manamela sorosang sang nakarabo man Speaker iman nuwaw pagibang kompromis floor honorable senators koros dalang ka tawla wala man ki floor amendment riyab kriya sa riyaw labnial riya sa klima Kariyaman. Saan sila mau kamagut memia patrawan kamagut memia toke pugutaglam saan sila sangar Vice Speaker floor amendment riyab kriya sa riyaw labnial riya sa klima koros mautung kamaguto masa ni uwa masa ni show kamagut paita miya masa na ben floor amendment Speaker kami elenan floor amendment what kayo awagtala me October sa klimaw open kobriyasang riyo sa klimaw pan totokala lel tario me ananin rochangkan me pagati o program me sansal me kusunatan fiscal year what patwanta o nan ira putik silu and ira putik sakriyaw labnial guno ang special Pwuhng ko essential fully me patwan shall remain available until fully expended mawawagi special Pwuhng ko ros mayang santuyang nan kusunat Ebuki tuwa sa payo labanir riyasak limaw na abali Pwuhng limaw ke Pwuhng kan na patrosang pan PRM pan mamor law tatokla mo na patuso ay more in floor amendment what Speaker when kakawali law imsakalan tatokan mo na po kalangan man Speaker kalangan Vice Speaker pagkakawawan floor amendment Commissioner Simon Kariyaman. Masular, masa na ben irawo ay panpo na sa kamagat katayan rutung iti masa na ben karos mautung kamagat to masa ni uwang masa ni so kamagat paita karos mautung flora men riyap kriya sa kriyaw lemnya riya sa limaw masa ni uwang masa ni so kamagat paita rok tayo sa bulman kita flora men riyap kriya sa kriyaw lemnya riya sa limaw Speaker kamu Senator Simon Speaker ay tukalwa ba Robert
Tung Kupura, ay tungkol sa karata ng patrol sa Pwuhng ng kay Pwuhng wa masya sediments ng rangot. Ginawa nagwi matay many leaders, vice leader, floor leader, dan porseto dan koros. Ito ang Pahrek Pwuhng Kadkadaur dan tuwal lagi ay so mau o wow lagi aton Pahrek. Pilwan lagi ramawa men Pohnpei koros kay tayan sa badeta ng rangot. Speaker iman pagbaag pwede niyo tunggal floor amendment dia me ayo patutup tawag pwede floor amendment makareta at nalaladumet emuman me katawag pa liya witra ria penarala bagis essential menan patatin FY24 kay kamanala ko sa datiyo ang alan wing kitiyo me patronan awaran wing Pohnpei me patronan o September lang wing kitiyo ari ni kamanamandang ko sinaduo soto lapin nasan patro me katan wiya manaman mo na bukulaw etatok na ariya puyagi totok watay ko sa paligid ay pimen paki makakaya to pay tight long pan manang ko sinito pagito isa tayo de nasan to wiya wumet rima wai bang katin kupura magteka kambalay sokis pun kak awiya to kami miat kom kawita bang kay mawapimen pagima kamu tahu kak yang sematay ko sa tawag kana speaker Chansal me kaya kat nan masih pen kau mau tanah begitu isak payu le benyari isak limau o reconsideration menguyaw floor amendment magtala paliala kaya kat nan masih pag kamu gitu pagtala kommal ak tebang kommal le benansyo o kaya wewe pene ong floor amendment kan me pampat roto kaya kommal le benansyo o
Mai? Teka komal mak sinasugis. Kaya napalian nama motion and return to masin pen kamutan ko. So, agi mie floor amendment may patawan. Atayan masin ng komal. Na, kahit komal. Isime Selton. Una tayo komalti kamagit yung mayor tayo return iti masin na pen kamutan ko sunnet. Koros mautung kamagito masan ni A. Uwa masan ni show. Kamagit paitan tayo return iti yan. Masin na pen kamutan ko sunnet. Pwede tayo kami nalar floor amendment. Asapal matay rule may require duplication partiality. O kamutan ko sunnet ang kutuwa isak payo laban niya isak limaw LT2 pangyalar LT3. Pagi tayo mangkat yan ang karyaw kay misaklan watawat ang tayo panusus ng ngil. Floor leader, puta, Chief. Senator Abram, Senator Abis, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Iwutu. Senator Edwin, Senator Irons, Senator Joab, Senator Latora, Senator Licanet, Senator Louis, Senator Ludwig, Amen. Senator Miguel, Senator Movic, Senator Net, Amen. Senator Perez, Amen. Senator Simon, Senator Simina, Amen. Senator Simram, Senator Edwin, Senator Movic, my Mr. Speaker. Insan salang way masabul matay usus matok kamutan ko sunat ab ketua isak payo laban niya isak limaw LT3 Riyasak A o Amen abstain. Met mawag tayo kamanatar kamutan ko sunat wat ranwat. Speaker, Kami floor leader. kailangan Sekarang mo sa parliament, yata ka mga ito pagkik challenge suspend to drop business so sa Taliban standing up to reports. Chan salang mga kamagito. Pwede utupan kamagito miye. Ay baan po na siya. Koros mautung kamagito masa niya
Pwuhng masani show kamakit paita rong try kat pan standing committee report riban bonus chief clerk. Standing Committee report number FQ1 Sekolah yang Sekolah Mepit floor motion and RSM sang Standing Committee and Health. Ban bonus chairman Ned. Kalanan kamu speaker. Money bam patrawan pada sapul mo kamiti ang Rasul mau. I mean patrawan tiyang ki itungal sakar misik lang kay punya wow. Ban kupuran nilap. Kauno pod. Iman patrawan peki may itungal sakaran wow and padrang sapul mo me patroyer nilang. Nan wasan we alam may itungal sakaran wow lapan kupuran mang speaker. One ke five speaker, floor leader. Wow, on honorable senators kan chorus. Wow, on Israel kan me patunan calorie. O Israel kan me pepeyan me kapese kan. Ni wow men patuan pada sapul momi committee and Russian mau patuan uyada kamakit kita elen uyalam lagi standing committee report nembe. Epuke wani sa kayo lepenial reisa klema. Chancellor mo kamagito, koros mo utun kamagito masani ay. Pwuhng masani show pagi ay paita miya masani ba chairman? Kalangan speaker kaya sa pala tungal sakaran wow. Standing committee report mi patrawan sakar Kadkadaur ime patrawan itan floor motion yu makapitulong sangren Senator Edwin. Me pita anan kasampal mekatan ki autism. Imen patrawan tola o ni orlap o lepe committee report me sansaler o sakar kita me ni sanwiri riya riyaw uyalamalam uyawi o balikan me umon committee te son katetekan ime patroyer nan report o dame sansal sang Israel buko me umon committee ni oralap me kabinsaletet uye totola mas lemau uye lamlam pilwiyawi te pausla on nin floor motion what o Kempoken uyalamamen ranwo peninay kan me tungolen ki tesawulman ki sirikan me kabinsaleten autism yang taweta uyalamalamo uyawe wasaksit iretoto me sansalata epil sansal nan report Atami bang patrawan sakar kita ni oralap impang ong kitrail ulia panaramas nan kangen masen toto wiuya wi kasampalakaw mielapin kasiw maparata me ipatrawan kasampalagyo kitrail nan tuyang o apaliata ira kasampalwat magatitiki ni patrawan way lip service ni makil ragan patrawan katawawa lawam mewewe ki mama sentre asotre talk the talk absurd walk the talk eri imen patrawan kai rei tungal sakarata orla katete me mie kamtan ko senetio me sabul mo committee bill ululong o apapali me ban apaliata kapinsaletuet o iban patrawan ito met o il florong committee members the senator Suri Libilibil apun ne melel chairman en chayan ko rare mang Mr. Speaker. Kalangan Chairman Ned miyata masani support kamu Vice Speaker Vicar ay tungal sakaran wow tan ko bromo flora na report senators chorus rai me so pai yelam na moto ay tungal ran mau kapung paya mau ang Pohnpei mang speaker tungalan ke kapung o kasambal ke more report what
ibil kaping ki floor motion yo makarta report wata pi taitlong ika kakis patuan momon songen serwet kakade seri marain ap makit akin agis kabriyamoy takto to niya to nanay tungal panenay na tungalingki nanansokan niya mamakmakitera pinsalaman may ari niyanso me apol bansangan serupukat panguyaw te pampatalayang ka school amakmakit me panuya ito bika influence opil makurita kay sirikan me epatapata ariya sudang panguyaw yang no child or inclusion program niya igamela niya kusunet me child malwat kamanalar me kit kuya pa napalpan sabis kan me banto ke anantorio kap sang seri patota or ma banana no tok to kabadabat amantan niya o ele main tama mata-mata memia cocon ka kabali sabis me banto ke sangan seru kompak ke sampal itu mate to me sangan seru bukat niya belken kakiyawak rakan imulaw ya seri marain taulu lakairay marain mele ari ikamele kampung robot wot montama ketel bangka keuki yang baliang kakela ka kusunnet te balikan ma bali program ka mettoke songon suri ka sombal pukat yawasa cocok tel bangka apaliata Pwuhng sawasay rail opulkak isa songon aramas mebankak en cawas nan school kan pun sawasay songon suri pukat ni sore kan bangka ka lagi spoiler up maurin naramas kasan maurin kasakisin sa rupukat may patutong sampawat kitoren tapanono kano ang puko ubiban taulang ng school magkatel sabay matel puko ako na matalang kakrapati yung kistato kawitan ay tungal sa karataan ito ang report na siyan sa lotak sabay matel kairo ang sirka sambal pukat and kakniyan sa wat patola kalangan mong speaker Tangan Vice Speaker Mauer, ayon po na siya Chairman Card. Kailangan may Mr. Speaker, itungol wasabal bangko Romeo bangko Purakan Kores. Imen ilpandang ada itungol Vice Speaker kapang report mo mamiya. Ang irair kasambal yung utana ko nang dalera sa utan ng kakapali. May Mr. Speaker, essential na sa matay ko sa netranwat. Niyan so may sarupukat lel sombarin school anak sama dia kosenet me ieu kapisaled me kamban kamarain pa na parliament dari isu pada wan benar me mianan pungan kambang kamarain no roson mau ang apulpen kapisaled kasambalwat imen pada wan me puegi uya kisian pukuan kambang kamarain ay kamelele me niyaso me serupukat lele sombar me kosanet di seru correspond patunan school autan government panapali o i kamelele me kemudian kosanet yu mereport whatsair pilanane yang aki ukwa me miyanan kosanet o kembang kamarain intuan kami tema pukwa ki en pilpadian tatakot saya bangkat yang nan sama saya budget tekarong-orongan budget mepit monin kampak nan wik panuat ri kasek kawin mepit cece pan kakek yang kau na belong nan budgetin kembang kamarain meban kawin sama saya tian monin par mepanuat itu kalangan main Mr. Speaker. Senator Carl, may I mention the report? Kawin Senator Perez. Speaker ban yield floor on Senator Edwin and KAPWARESOU. Senator Perez, you floor Senator Edwin. Kami. Ang promo ya Senator Perez ay tungol wala ang promo Speaker wangi Vice Floor Honorable Member kan wala kan may ang Prime Minister Ranet kayo iman kaping kiyang Chairman po kata for motion withdraw pipadeng ay tungol committee yo men patuan me ong uya bentuk wat Israel kan me kowa ki seri kai me
angi condition you matangi autism ramu to kay Israel bil wialar ramas palan kay re ap pergi wiaban Israel bangka kan apali songan Israel me Israel patrol alliance wat me keadaan ki autism itu utan itar Israel penai kan me pein pakatau pein we are research ong we ben to yamona rai bangka kan apali o kayane ta Israel tunggal seri kan o meni me sensa alliance wat me mie Queen you me my child speaks me Israel pain kau ta Israel penai kan maan ki seri kan tunggalan ki seri kan maan ki ko wapukat main ong Israel penai kan te Israel kan me sabulman ki tunggalan ki seri maan ki autism main tami men batawan main ong legislature wat main essential mo me we ben tongkan ong we ben kosanti kan me pan mie Israel kau ta kosannet o pang puliglang Israel kan me pan apali tami men batawan pwede momon mi ni tame chairman kasaleta me Israel batawan ta mai ban ka kan batawan lip service action magdahil batawan uyan ya dahil chapter uya ban korong in oversight the floor motion mamia mo ina legislature mo kan specifically toke autism dahil kalap ko siya the masani special education apnan spectrum in special education autism udan uya yu talim udan kunangan agus kapal ni kanay bagi serikan me kowa kisumwa wat the condition wat result tu benet ya kay Israel utan Israel condition no agis torsangan na kay Israel apilitin pateng seri non sociable wo result parang ke pateng seri mi Israel me utan main ibilkin bakala kanini kan biasa maan ki serikan me condition in autism mini udan spectrum me ki severe ko ki udan travel jutukak patawan la serikan nan classroom to sa kan moinan questionnet proposal in questionnet riyaw me mie eu questionnet to ong yamona trail bangka kan kasawiyata seribukat at an early stage putrailenggak chapter kawai penini kan ma mie serimen me trai muling ke me bang kagatra no autistic yang songon kawai ta me trai bang kagan muya yang seribukat penini bukat mani maga sambal ime kalian umuni pan yang patreng ong early childhood ong ka school kan main atail sebelum atail mun school kan te kalian education rebil nan tu wana raikak ibatuan me ong sawasepen condition wat Israel nan tu yang wana raikak ap ibil patuan wewe ke me wagi momon serbukat Israel wok kasang ni momonat Israel kowa kisu mawat epla palin Israelan kak yau patreng utan serin school kan akai kak patreng akai situ kak patreng dari tami i patuan me main time maun tolaw songan saya kata ko senet riyaw eu Thailand kak recognize o tonese penini kan me kowa ki sumawat wagi magadail recognize apu bukat abang mengayang Thailand ong balikan me pangkakan sawasi Thailand ong bali bukat dan kakan ni mo eneu rem mo impil sansalang Thailand me sang melel penini kan mo en repilana pain center yo ong artist me puan kak apali ta kayane ta Israel kan makowa ki seri autistic re moinan irawat ini men kapatrayang me moin rebil bakpag wasam me eu center nan kakan en ko kouta po
peninigan me kowa kisari bukat arangkak patrola o aleti information bangkak kawai turai. Aimet me patki yang chairman in to Patawan Kalangan. Nag-pray po na siya mga Senator Pahrek pag i-yield floor ang Senator Edmund. Kami, Senator Pahrek, man pro-way rin mo Senator Simon. Kailangan ko, Mr. Speaker. Kailangan din Senator Edmund pilkapurutong iya. Speaker ong yang tuan kapeng ong robot kami pag meron magit maguyawinan Pohnpei yan sa woods. Mepit seri o armas kan man kinanturo. Iman kapeng ko robot wotro iman ten dahil nagkakta ira kasambal me dahil korong air agis wara ilar mepit ananturo the disability. Iman kamailam me magdahil ban sa waseta anan wat pemie iarla po ang armaskan man genan tororo katki yang kubratai agonan dahil nagkak dengan report dahil nagkak kubrayer magdahil ban anana kawang kosunat anan bukat pemie eksekutif nagkak kamotong dahil buya payo Iga melam ma Israel ban kosai menain ki syarikan Israel kan man karan toror tailap dokumen to yang action plan anan bukat mia ban poita rena ta ba mama sani tunan pono wot aban sudugak biang yin anan bukat masuk ban action plan uyawi Iman lugo kuburkan, ibil man pagma tagag revisit sa madahil kosan natin disability mami umakunangan gag epolta one morning you will patrem para one cara lop nan packet when gag kajangawi program wat when gag kapali nan wat nan Pohnpei mami sangat karbewa iman paruan Kita kamagit salingkak sabon man kita report buku wanai sakeu levelnya rusek lemau. Kami men. Kailangan mo na iban po na siya kamagutok mag-pray po na siya mga Senator Simon. Kailangan speaker ay tungol ko sa pala ay tungol sa katan wow. Only kami po Senator kan koros. Speaker main masin pan irawat main gitar. Report what ang kaksensyan men patrong ay tungol chairman o patrong na mail pot me asawat uya report ora latio apun kaksensyan me mia kosenet riau me kamedipit tapiata patrong o yo minang pasampal po yay Pohnpei state ang kawata program na adis kung tayo lang screen siri ka na isang matang o apaliray o nang kosenet wo mabil kosenet di yapan pukuan kamban rosermau o kamban education pilban kiyam paliriya wo kak and rop o saman kan na anana po kak sa panay kan paduan ng rail training po kak apali sa rail sirikan o bilikak sa sirikan po kak panito na ramas alanan Area speaker manale irobukat epil timely po ipatuan na yo na naitungol pokso miya STB sang option ko na o ibil patuan palian health sector tribal bank kordiang nan masan pan budget ari ibil kamelele me miya iro kasampal kay program kay me surta sabulman Pohnpei me tre kamanalar eu tre katgatog atisum tribal kamanalar sangen rheumatic heart disease sabi. Ari sumaw buko sumaw kasampal kay pit seri o pit aral koyerta yang aki aral kospun. Ari ime manale asuwat mawatel mamasani po kamdi yang bikak kuprota po manale elele raisaw nakitela na nakatina ini pocete program kay magtay kawata sabatay. Ari imen patuan padang ay chairman o patuan me korong me suya
eu korong me utan emotional panay kay paruto partido cerita me Israel pin sa palman kiyor patuan mautan sampar ngatar raw yawi tama kapulun bagat sawas Ria panilan sawo kami di nuwa pagi malwot palang katiku proper saya nak sawo sa panay kan Pohnpei me moral siri tu lagi pabisaletan arts kailangan speaker Kailangan Senator Simon Pamawar ay ban po na sa kamagatiw na mayor dahil nating timasa na report karos mautong kamagat timasa ni Yay uwa masa ni Show kamagat paitar dahil nating tiyan masa na report karos mautong standing up the report po na isa kayo laban niya isa klimaw masa ni Yay uwa masa ni Show kamagat paitar o tayo sa bulman kita standing up the report po na isa kayo laban niya isa klimaw We had to report. Speaker, Iman pagik challenge sa bali unfinished business ng basic real. Masala report pan standing committee report ay pan po na sa kamagat mamaya. Kailan katiyang pan unfinished business. Pagi mamaya utpan kamagat wag kay katiyang pan unfinished business ay pan po na sa chief. Standing Committee Report, Member Appeal May Saksilula and Liesa Klimao Mapit, floor motion on the Department of Health Services, Revolving Fund, Dialysis and Pharmaceuticals, Santa Salmo Committee on Health. Pan po na sa Chairman Net. Kalanan kami speaker kaysa balay tungal sa karan wow pan padrawan pada sa bulmo makamiti ang Rosan wow padrawan uyata kamagit Thailand uya lama-lama ki standing committee report na be pagil may seksilu la penial reisa klima pagkakariyaman San sa mo kamagat sa Chairman Net karos mautong kamagat masa ni Yay uwa masa ni Show pagi Yay paitak tayo mga katiyang nan masa ni Miya masa ni Chairman kalangan speaker kamakit palamuyumet sang Senator Latore o sa pulamang magkamiti yan Rosan Maupay payan rapil tingang kaganapaliata palamuyan kamakituat pitatay resulumay Mr. Speaker eri ibang patrawan sa karatan ni Aralap o kayang kamiti kumayaran Bill Sawas o Senator Tekan Standing committee report with the floor motion wo ito kay Resilu kayo revolving fund kariyaw dialysis o kasilu pharmaceutical korong uyawi pepuri isak riyaw o Israel ko yang umon committee de Israel makadetekan sansalena report ayat itungol sakarata oralap pharmaceutical the winnie epeltar kariyaw dialysis pila peltar ite sangkares mau ite siruwangis me ban ka kan pelta sudah problem you sudah apelpe eri ime kita retung diar masan ben uya lama-lama in kapano ar pantala pharmaceutical mawar dialysis mawar o ibang patrawan kay retungal sekretar lab mepet revolving health revolving fund kayo report kan mesansal salatang sapul makamiti kayo talawanan sama tene mie karyaw tiyarakta metala silab walinan 380 walinan negatif kasilung reporto sang campaign moni mek petek kainan na pelben mono bukat
ansho me meeting uya tralal lop tanan mi ibilmen patrawan sakar kita me sompong eu trala silinan welekit ken ko patrosang maiker on comparison mo erma tralban watgiyang trala sompong ay sagriya wo karinang 11 million ni orla po ke palop lemenan wenekit pare eri kalanganan kamu speaker po kaya mo pelianger keterap kita wapil silka uyer Pohnpei State Public Auditor me petre kanene yan uyang funding what o imet ni arala o ikamelele me author in floor motion mororo pani targila tame committee report ki rere itong sakarata arla po yang tuan committee o senators taken kalangan speaker Kalangan Chairman KAPWARESOU Speaker. Kalangan man speaker ay tungal sakaran wow sapal man uya ay tungal katungong kamtiyan rosang mau kay kawitan report na niya ipilman kakuya ay tungal katong for the statement na patrong report amuk silikawi public auditor kainanan money revolving fund wo ang kakuyaw. Pwede money bugo kasunod kawata ang ni revolving fund wo ang kaktotok ang ananin mo money tupsaw wuni sangkan. Abi kami mo kasunod mapanlapaw ni appropriation ng ansaw na anana po niya. Subak autototok nansaw mo kawawa men negative account wo bil kabriyam yawasa me tontol koros patosang likin na patosang maikero bil sansal nan koson na tap yawasa ba patosang patolang na revolving fund man speaker elelan sauyo makonong koson na bukat koros mele revolving fund mo revolving fund ka and berapa whereby inin suatu mayai suatu suatu kakirok tertotok rongan menak panahon monia ananan woi joto ab revolving fund ka yusan kalau sop and kelele tu ayu bamba total nane revolving fund tep koros patola nan general fund pen kak tertoko ong ananan woi it's about time money yaw berapa ni money revolving fund welfare premium itare roraman wa yung kelele tu mai wa me ban nan kangan money buko yo harus berala sawasana nan kaitan ayun pemangis speaker main money bukat na pal mau kusunat ka kukit sawasa ananan kamalan pil egruson mau water is life belananan bagi halaka yung sawasa karuson mau yes mau yuruson mau remain speaker di pada waktu metti KAPWARESOU recommendation memia auditor niyaw apa tahu ya kayo rin honorable senator kan engkap kayo ngata wiyapan kusunat maban ekisla wakitala revolving fund mesansal oriya cekan mesansal kusunat pilileti katkiyang uyap mamukono kaiten en atan nak panamunyo selekat akay sabung mekot nan tatakon ay tungal sakaratamen kalangan man speaker Kalangan pa speaker Mikel mi address masin penstanting committee report speaker kamu senator latoran kalangan ng speaker ay tungal sakarwaw sabalang patuto bang from Pohnpei sa nakapagsalito po koros ng patwang ay tungal terminal o KAPWARESOU report ulap
Oi ron kapatabat masansal sang Vice Speaker Women patungau nyata kamugut tayo lang kakitintimasan. Kariyaman. Chancellor mo kamugut yu mayor. Kaya rutung timasan pe karos mo utung kamugut masan ni Pwuhng masan ni so kamugut paita. Karos mo utung tayo sa bulman kita standing comment report of Pilmaisak Silu laban yari isak limau masan ni Pwuhng masan ni so kamugut paita. Tayo sa bulman kita report what run what. We had standing up the report. Standing committee report number April Maisak Wano Lion Isak Limao Mapit Legislature Bill number FQ1 Isak Limao Lion Isak Pahrek sang Sound Committee Land Committee in Sab, Chairman Kadkadaur. Kailangan Speaker mo na ibilbang pato ay tungol sakar sa palwaw bang from Vice Honorable Senator Kang Koros Speaker menuaw karak-karak kulian di sapol mamay kam din sab yata kumagot tayo lang kakatiyong na masan pang standing committee report number Pilmaisak Wano labi na rin Ansal makamagut miya Romeo Kariyaman Bay Pohnpei na siya Koros maudung kamagut masan ni Pwuhng masan ni so kamagut paita miya masan na Chairman Kadkadaur. Kailangan Speaker mohon patola ay tungol wow o iman kami nilalam masan pan report wat melap nan malwat ang so patola intuan Vice Chairman Etiman Walian Tier Kamtiyo sa Kartupang Purakan ay man niya ulap ang sukset may Speaker ngak tansal bang Purakan robot wat yay mawaway nang kumatang kusunod ng kuwan isok limaw labi ng rinsok tayo o makawit kamti ng tatokon kamumatawot yay Commissioner Algamberger o Director and Land Abraham. Robot mesensal bang puramay lang sukset yay robot makamti patungan na pali intuan yun ang kamamataan kusunod kabukuan na isok limaw labi na rin isok tayo iman patungan sa karakuburakan robot wat yay ita robot makamti patuyan ng tatokot o kawit kan mesensal ng robot yay mesensal siyang all Koreaman may patungan sa karkita ariman niya ulap o pagkibang purakan dahil langgak sa pulman kita robot wat Pilmaisak Wano Pilmaisak limaw o sa pulman kita imat man Kariyaman. Speaker. Speaker. Last Speaker. Ito ang kaping ang Chairman Sab. Ito ang kita paitak. Yang saya robot water may lus po wasa may nan paitang git. Ang para karap kasiluan page riyaw. Ako siyam witness, ako siyam magot mapit moratorium. Makareta trotchingkan na panguya wasak siya sa uti. Iman kalapag cuma mahal bot wasak siya ang uti po yung moratorium yung dahil kamanana ang sawo kami patuan active permit na miye sudah saya moratorium o ma kusunod yu mamiminan committee moratorium sudah saya kasi lu ma permit yu at pagpamiye mapit kamao pen way pa kon moratorium stabil saya ime ipitang kita moratorium par kita wasa sang ren witness san salwasa bogi mami active permit onan tagajuk kan kamagit sang taikan mami sidrak wan chuka ita mau tamera isto kamagit kisang nan rairan moratorium mami kalangan Speaker yalla chakawoi Watch Speaker ay tungol sa karwaw
sabal ang kakpatpatuta pang Pramay Koros man kapinggiyong Senator Perez nabilyang ya tuon kamting shop nabilyan siya ya former chairman in land ng legislature konsok kalalabak kasilil me kasalita imananggak sainsal me nan paragraph me chairman Perez Sasair yay Pohnpei sainsal me sutra attachment patong report wat nintuan kamtia patulaw ewang traktor nilan anggak Qatar Mamiya company tapaliyo mablewa play wasak pukat murin patua ta lip motorium yo me sansalong wasaw manan bilkak sansal me motorium ma bali patuloy lang causeway ya motorium yo me waray sang motorium ma bali Pohnpei makabel Pohnpei tanggak sansal me motorium riyaw me yaw patuloy lang causeway ya motorium matap o lip wiyang ansogis ma istiban patawan sopung par ni patula tenan parwat akam ti patulaw kalalabak eugiyang traktorin lan terenggak Qatar terbuekan tek kompani kan memblewa play wasaksit tama traktor sa banggi sampar yu sompong mansilu me patbatunan obis saik paliyo ma play wasak ayay makare yang sudah attachment nyu patong robot aymat man speaker Kailangan Chairman Latore, mawag Senator Perez. Kailangan Chairman, kailangan Speaker. Kailangan Motion gulos. man. Chansal makamagit yung mayor. Magkupurin po na siya mga Senator Moto. Kamu Senator Moto? Kailangan Speaker, muna iban niya ang patuay tungal sekretarian kay Buniya Wawan patrong tama kamtiyang giyor. Wawan kay kamu Speaker, Vice Honorable Senator Kadkadaur. Ya, mo imen nale dito kawait, puya ki chame sensala sang ren chairman in land, me committee aleti kawait sang director in land me soto me yang soto ma apply soto application kolong ong wasak smagtrail cause the mamasa ni te perpetuan nan report tami iwewepi me o tami men peitang kiyo weweki niya soto nakaptulong application de soto pakpak yo patolong ay ime pananano yaw katalan proto kiyo lang kusonnet me ismek talmen toke kiyan yatan en yata to ako en kapuelong to taing ko te papilkan pananano yara el puko o kalangata o awi application i moment tatawagan mo kan try bang proto kawong kusonnet ismek talmen kiyan anu yawasaw mo imen peitang ko niya wasaki si patrowan application patolong sang company yo iral me ko to ko sa mas o real me Pwuhng to ko ren ko puelong to san time ko e moment conflict tame minar report o tame chairman kasaleta tame sainsal nan tarwe ko mi patrowan o ma Pwuhng to mo tay ban pen kawang ko sonnet ismek talmen mo ya to ko pues magtal ban ya tayo sa moment ko san dito to man to ko o kawang ko sonnet ismek talmen mo yan to enya sangan to ka wo gi murinmet tribal bank kawang o company ni senator lismor manan ya to ya kiyon kawang nang ko sonnet mo i ko sombal ko to yala president yo mo tribal sila apali ang company tay karon ko ton pagok trailan ya ta ko sonnet ento ke kunrail men kataman mo tayo mamasa ni report alangan amo reporting content to mi patawan was speaker aso mo tayo mamasa masa ni pen report at pilang tayo nagmasa ni pil trial apali alam ma report pag motion yung mayor tayo ng return ti masa ni pen report kamelele me masa ni bukan pitata pil report mayor motion tayo ng return ti osus kilak tayo katiyan al masa ni kom kupura senator Lator kom nakawait nan pil kawai kupura mo yan. Karos mautung kamagat tayo return ti masa ni pen report masa ni Pwuhng masa ni show kamagat paita. Karos mautung tayo sa pulman kita standing kami ti report of kili may isa kono libanari sa klima masa ni Pwuhng masa ni show
Kabagat po itak tayo sa bulman kita, sending kami to report of Kilmay sa Klimaw, sa Klimaw sa committee ng shop. May report. Sa Ilkumbal Labinasyo. Okay. Mr. Chief Clerk. Legislature Bill number Riapkiri sa Gisula and sa Kulmao Bill for an Act amending Cell number 11L-26-24 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes. Ang nuwatawat kayo. Kailangan Chief Chancellor mag-trial Ban Katian and Masan Ben Chabul Matrail CPA Karatay Ban Kona sa Chairman and Moni. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga wow sa pal bangko puro mo yung bangko puro kan paros. Wow karakara kamakit malwa challenge ka kuya ko puro kamatang ko sa net. Pero kriya sa kisula man niya sa klima. Chancellor mo kamagat mabiyak tayo ng Katian and Masan Ben kamutan ko sa net riyap kriya sa kisula man niya sa klima. Haros mautung kamagito masani Pwuhng masani show kamagat paita tayo bang Katian and Masan Ben Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, niyaralap kamatang ko sa net would withdraw o place ng kalandarang wat kayo. Dan sal mawawa pa naman miya ang kakaleto wat kayo o kupropurtong kamati mo ni. Kusunod what my Mr. Speaker rapid kamala nalagay ng win kichi. Kamati Pwuhng kawid na miya sang delegation kichi ang kamutang kusunod what. Pwuhng kawid kan mayangaki ekayal pukat local government in win ketiya ban Pahrek o yang apali nintuan we have been match kay project bukat niya sa water kami to bil tungalan kapungan delegation in ketiya buki kawait memayara bil ban ewang ulia batal kanan Congress kemudian pada tatawag wasam jadi bukan pan kagak sudah. Ari diaralam may Mr. Speaker kamu tanggo sa Northwood pit kamu alakan nan win kiti. Esansal alakan nintuan kairak tinan ko sa Northwood may Mr. Speaker. Speaker Kailangan Our Chairman Carl, kamu pa Speaker Kailangan ng kamu may Speaker Imanwi ay tunggal kapong kailangan ng Chairman and Moni Pwede kabuyawa mamiya ang kamumatang kusunet Ria Buguriya sa kusu Labaniyal Ria sa Klimaw Umutuwat ang kamananal Watawat kayo Pabrilang Committee on Finance O esensyal man ang kamumatang kusunet Uwat Esair Moni yung plan pan toke Ay bilbatuan mamiya kangan Moni ka And tansalong maluwat Mumutuwat Nawapukat Pilsito ka kapaliyala Anahanin na alakay Mesensalo Lil Pakisiw And one damage mamiya na nalpukat. O bilmiya tal winkiti mesay kapalong kamililpan me episodis the wayon ka kapalsaw nan irayna ni wan so ka. Speaker ibil patawan kamilile nama kangan munigan matatok nan fiscal 24 till 25 at amyar amoin murong gosan network kak apol ni mo yung unauthorized
Ia pun totokan kotaan moni buka to kawit kepenanan paran moni kan kawit kepelan o kawit to malu. Nian soma kami tiban kotoke ay kamilla makam tiban kuburaral pan nen lol au ni ia pun ngor me panson tiang nan mangun kosan network onan kalwarong kosan network pananen project katong kapni. O nian soma tau sabal pan prong yawi essential me estimate cost pilmia Kau mata. Ayun kau berayan. Anane nal weng ketuman speaker. Itu aja ulici kanen Pohnpei. Apa kau alesop me korporta. Sangnan lapin nial ke alesop oal siliakan silbot. Me patro sang nial lap. Sang roy patro telel payu. Engkak santa. Alesop pakai flexing ini. Legislature would medal kawit and campaign finance. Ansauta. Nal bukat kakapolta sang met patola talaga sunong gitu walian ti tonwen gitu takit no wow momot wotong kubro tawlalala ay tungal sa karatan Pwuhng o kawit matman speaker iman pagit lang ka close katlan watawat kayo o kamanala kabro lang campaign file Kariaman Vice Speaker Chancel me mayor kamagitiw miyak magatong kubro ay bonus si Senator Simon Speaker kailangan kamusta pala itu kan sekarang wow. Speaker main irokan korus sensialis ang Vice Speaker. Apnikut mimen kaduan pagi. Na komite pilika truck liyo aliyo mampupsang lale. Lagi arre road. Asawat pas laga kakatala po itong long pasir tingkan. Area ma kakyang patorong alu hutan pasong balaw. Komite ang truck o kawit. Kalangan Chancel kuburan Senator Simon o committee yang kubura alium patungan pupsang nan kamu matawat. Masular masanaban kamu matawan kusulat riyab kriya isu laban yari isa klimau ay ban pona sa kamagita dan rutung timasan pa. Koros mautung kamagita masan iyay Pwuhng masan iso kamagit paita. Koros mautung Thailand kamanata kamutang ko sila trip kriya isu laban yari isa klimau o watawat kayo o kaprolang committee pro kakran report mon karya o kay bisaklan watawat masaniyay Pwuhng masaniso kamagat paita ro trail kamanatar kamutang ko sa network watawat kayo we had item ban unfinished business Legislature Bill number FG109 is a file bill for an act relating to taro preservation and cultivation and for other purposes. Kung nawatawat kayo. Kailangan Chancel may kamutan ko sa network bill withdraw karateman po na sa floor leader at kamagit pangkatalan katyanan masinabi. Kailangan Speaker Regional Secretary mo sa pan. Main Speaker men gata kamaguto paki motuwa chen kak uya kupurki kemudian kusenet puano lepenyal ruisak payo. Chancel ang kamagit mayor koros mautung kamaguto masaniyay uwa masaniso pagi ay paita aktail pan katyanan masinabi o ipan po na sa Chairman Latora ngong kamagit Chancel mag-trial kamagitero paita dalang katyanan masinabi o kapesen kamumatahan ko sa natap kuwanaw laban yari sa klimaw o kapesen mga kamumatahan ko sa network May tumalwaw ang kapatutusan ang pramay ko speaker menuwaw karakarak patuan bata sa pagmamay camping shop uyata ka magkatay lang katyong na masan kan pamutang ko sunod ng puno labi na rin sa kayo Chancel magkamagit biyaya paros mautong kamagito masaniyay kami Pwuhng masaniso kamagit paitar kami Senator Latora kailangan ng kamumay speaker menuwaw karakarak patuan uyata ka magkatay lang kapantala ma pamutang ko sunod Kariaman Here. Dahil kumbal ma labinansyo dahil kumbal
Ipatawan pagkitalan kombal pamain, essential pamain. Essential magtrail. Mona tayo kumalti, mayor kamagutyo wiya. Mona iban po na siya kamagutay, men po na siya mga floor leader. Kamuy floor leader. Kalangan speaker, chungal siguro ng sa pal. Speaker kam kupura pagkiyan siya, ay man pagkitag challenge ka, kumalsang nan uya kupuro sa pal, pa na lagap siya. Kariyaman. Saan siya lang mga magkamagutyo mayor, tayo kumalti siya, uya kupuro sa pal, pa na lagap siya. Karos mautong kamaguto, masa ni Pwuhng, masa ni show, kamagat pa ita, rok tayo kumalti siya nga, uya kupuro ranwat. O itong alkape mo ang pa speaker floor o Honorable Senator Kadkadaur. Sabul matay uya kupuro rin.